binem derdimin heyip hezara banga min jiraya dara neye listo kane yara verim bibin yek besi bibin yek derdimin بله چاقا و دما و شوا و خوش به سلام و رز و حرمت بیدارمونه باشن دقیقا داویز خودی که اینو بیانو بانو چایی اون زاست چما وانی براستی حقی از پریشان میشه از بر بیج میانی بیدارمونه باشن بیدارم امه وقت نتوا کرد باش بین امه وقت گله کرد باش بین جبونا قدو منو چه پیشکش نکرن از دوباره لیبونا خوش خوازم بی زمان دلال بی زمان خوش بی زمان شیرین چه من پیشکش نکیا لیم دو مزیکش بیاوی از باور که نخواست از عاجزی بکن جدبر گوتیه چه ما پشتات خواره دبه گوتیه ما کدرام راست یعنی اگر وقت نتوا کردن بفکرن باور بکن یعنی نگه ابوی وقت آجیتاسیونی که آنجی وقت کاوگم به هست انسان بلیزن آنجی هست انسان شایق بکن نه باور بکن یک جوه همو بدره کور و دور بفکرن ان چقا گننه لی خود تعالی تبراتك آجي دبيجي برات سبب تبات تباتك داي إنسان داي بشري خواه لهمبر سكنه چقا ارشاد بینه درداد بینه کلات بینه برچیتیت بینه پریشانتیت بینه پلابرتیت بینه سرمه سقمه گرمه هر تشتید بینه خوشیه که خدا بگومان لنسا خودتا تبات کرده به تایبتی جی ارتشتا دایی هم تبات داییه هم خمساری داییه دایی نتوا کرد خمساری اون زانی چی هوانو برانو ککنو خوشنو عزیزنو خمساری به ترکی دبیر چی یا به ترکی وردم duymaz به ترکی دبیجه وردم duymaz ام وقت نتوا کرد ام گلا خمسانی جی ده گوه نده کرم یا گوه نده آمان جیرانه وانی گوتی گوه نده کرم برای ایشه خواه میره برای کاری خواه میره جیرانه تا وانی قدری زانا وده تو برنامه چیزی که برای دلال حتی زمانی که خوش با آخر آمان دلی گوداری نکنو وی برسوام ابا یعنی یک جوانا بیز قدری زانا تو برنامه چیز که تو پرد که قیر تمام دلیت شوته اما حقوس نکه قیر بادن زانی به قدری زانا جوار قدری زانا بیز چه آبان تماشا نکه یاو از امم و گوتو و عشقی مالی من امانا نراستن هم غمسارتی و هم جی تباتی برای که گرک ام گلک روزانه گرک ام روزانه سیاستا جهانی بدومینن و بشوپینن هم پیک بینن و هم جی بشوپینن سیاست برای چو 20 سال 30 سال 40 سال برای حس کردن هبو قیمت هبو انسانیتی هبو گناه هبو ثواب خیر هبو قنجی هبو قنجی جبر جویه گوتن خاطره قهوه که 40 سال تا قهوه دابا یکی 40 سالی هم قیمته قهوه هبو نه وانا توننه نه چه فن فود خاپاندن اجوار بیجم کی کار ببکه در اوله جبروی کجی ایشه مجی گلک لبین نابرز کارم جوار بیجم مسیتی دوزی گوهر گلک مگوهر
جبرگ تکنیک نه مسپاریشتا و وره مزه بینم لبر اف تلویزیون ها بینم مباشرتی اف اکران کیجی و دگز با آخر ما ویجی نشان بدن از بینر خوش از خوازم چکم لهم بر فساد و گلاچ به ترکی گوت از خوازم به کردیش بیشم اگر مساعده و به او کسی ترکی گوداری کربن برا قبل حکیس صبر بکن برا وینا و هبه وین ایجا اونزانه چیه؟ وین به کردی اراده از خوازم به کردی جی بیشم جبرگ گلک کرده ما دادی قیش دکن باش دکن گلک کرده ما به زمانه سرخوشت و بندوی نزانن مالاوان هزار جاره واقع نزانن گلک نوچه بلابون هفته که خود گرابی ببیجه جنرال عبدی و رزدار ilham Ahmet çune İmraniye negwe herna çune ve geriyan taşı vardı beje خوزیا چوبونا خوزیا جی بگرابونا خوزیا همو سازی و پارت ننره yani endame berpisyare sazi u partiye kurda Rewşenbîrê Kurda Ruspiyê Kurda hunermendê wek min xweziya em giş biçûna İmraliyê heftê em xurûb biçûna û me ew tiştek merak dikir me bigota serokê hêja wanî dibêjin wanî çê dibe ka derheqê we wanî dibêjin we Kurdistanê firotiye serokê hêja marka me bipirsiya heta van bêbext û xwefiroşa zimanê xwe xut bikin rexne biraqeb bikin ew kesê ew PKK'yê gel dijî rexne be ez jî wî PKK'yê jî rexne dikim kes gerek ne dijî rexne be lê newanî ya wanî bêbaftiyê jî bi rastî jî bêbaftiyê dikin bi rastî jî ya bêbaftiyê dikin ya rebenek hunermendek derkes xwe go orta min û kom muzîkê wanî ne mem ara go stran mitranê min nizam çawa heqê min hiqûqê min dernaxin şeva falan didî gazinê xwe kirin rexne kir hekî rexnê wî tûj bûn di navbera wî û komê de bûn guro van bêbaba van teresa van fesada van beko ewana van İdrîsê Bitlisî tiştekî wer mezin kirin me mojî nelbenda tiştîwanî bû wek mesela min û Savcı Sayan xwe ez mezin kirim hunermend û yönetmen û filmkeş û berpirsariya Avrupayê PKK guro ew xwe dinêrim hê ev ezim ya ya niha qela min dikin bi şeref awa dixistin televizyonê çar hek rojnamevan jî anî bûn digo hela oynat mêrek digo tak Kadrî Zana jî barbarawî bû dur bi ser me analîz dikir yani ev rebenê memo jî werbû ya memo huner tamam nav geldi hat hezkirin tê hezkirin baş jî mala wî ama lê wî xwe berrada û wanê de jî hîn rezîl riswa kir êma wanî ye ji wan re firset ket destê wan awa jî gelacin fesadin nerindin beko ewan û çûnû cem serok û daxuyanî rab mecbûrî ma İlham Ahmet rebenê rabû mecbûrî bi daxuyanî da netewa gelê Kurd li vir bi nivîsandina Kurdî jî heye lê di serê min de tiştek ez ê bêjim ez nehewce li kihatê jî bidêrim serokwînivîsa wê ji bona raya gelê Kurd ew di derheqê me yani İlham Ahmet dibêje di derheqê me min û rêzdar General Abdî çûna me İmraliyê ji binê di derewê asparayê derewê û ne rast û di domîne xweziya em biçûna û her wiha nivîsandina wê peyama wê di domîne ez ê vîdarim û em dixwazin
همو سازی و پارتی کردا رهبری کردا ناسه کردا روسپی کردا روشنبیل کردا نویسکان و هنرمند کردا همو هر امرالی ما خرابه وانی مجبوری داخل چما چند حب لهولره لأربيله دنا خود دادو خودی چکر رو پل کوانجی هیه گوتی خودی گرابی الهام احمد و نظام چی گناه بچون جم سروک و وانی و مزن کن ایش مزن کن حیف غبینتی هم من ترکی گوت و چاقش ترکی به گوتنا کردی گوت مرف زینه کار به نه ادی خواه وانا وقت برخاگر ماکا خو کرد لی حبکی میدان جی دیتنه یعنی جوان پازار جی چه بویه پازار جو چه بویه روکه ظلامی که پر دولمند هبو ام ظلامی دولمند لاو کیوی هبو اگر چخوا چی روک و مسئله و حکایه جی به دجه خوده لگورا وانایه یعنی ما اف چی روکا گزه بیشه لی دزانک لاوی وی بکر روزا میرک بمره و لاوی و سروت ده چند روزا بخو دبی لاوی روزا جانه تا پر هنگا تو عجقان هنگا تو قهران ایده تج جانه خوا زبیر بو لاوی من اخوا وامل بر بشتک چکری بشت یعنی او دیره بندکی باوی رو خوا پی دالق کنه لی میرک هندره بشت تجا زیر کریه زیر از دریش نکم امریکا در زنگینی در جماعت ورنو کرم کنو کرم وانی پر قیمت الدنیا و میرک جی آقا ایال ور خورد و ور خست و ور خوار و ور برادا سفری آنی سفری روکه دلال لنوا گن تله دلال هر نیسه دوی مالینو گندینو اگ بزن که اگ میه که اگ کار که ببن سر زیارت اما ایشه اف گنده مویان سر زیارت تشکی ویاجی تونه ویاجی خور تمسک آنزی سینیک ماست پیدا کری و اوجی ماست ببن ماستی دانی سر تاقه هندر و پسیکاتا جیده ماست خود نیسه والا کت هل در زیارت وی گوته چه آنی وی گوته قدر زانات چه آنی یا گو خوده من تمسک ماست منی بانیا من دانی بسر شباکه آج تاقه پسیکی خواری شبک ها لاوته چاوا داره و مزن کر و کرو ما پسیک و چاوا ماست بخواه و برد میرک رزیل کرد میرک نوی ره بگری یا گو خوده اما بابیم گوتی از هم خدا لکن چون خدا لکن او زیر میر کتن ارده چند هفته در چون زنگین بود دیسی آسر خواه دیسی چون جماعت ملت جهر رابو خرش بروی رابو فرمو آقای من سلطانه من بگه من یا گو چه فرمو یا کت نپرسه گو جماعت گو چه بویه آقای من یا گو چاپلیک بابه من ما بود تونگ بابه مجمع رما بو خسته بو بن ارده مجی در خست او لولاوه هی یا جه هسن گومشکا همو خوارن جماعت گوی دبو آقای من بالصلاة او دم او هسن دبن آخر مای تابی و مش بخون گومت قبر بابه و کوچک لاوه کوچکنو و ده مجور گو پسی که ما سواری و ارزیل کرم کت کری کرم ماوه مشک چاوا هسن بخون برانو اوان تولازنا اوان بیبختنا اوان خافروشنا اوان دجمنه قوم خواه آوانین نابیشه سراکی که کردانی در زندان دی 27 ساله بی کی در جمع یا خوده گونه یا هیچ دین و ایمان بارتونه یا ویادا نه اب سروک اجانن هینه و چاوا بی بدله بده یا بی جان خدا بیست نه مرد بین آخه که به مهگ دو سه چار مرد بی شهید مرد یعنی یا ویا بساقی 27 ساله ویا ایجا سروکه نتاو که ایجی یکی بچی بینا بیتنگوی هر حقارت لیم هین وان به بابنا
dilê wan necemidî. Hîn jî yani tişkî acayip. Ew yek. Were yek ji xwe dibez nivîskarim, akademisyenim, berê ji min lê godarî dikir, heta keke zekî jî lê godarî dikir. Yani me cana dida û distin. Were derketî dibe mem ararar. Mem arar, mem çi? Yani nizam yani mem arar. Arar tutar. Dibe putları kırdı. Dedi pot, put. Dibe putları kırdı. Kim puttur, ki puttur, ki piroze, ya xwazifet ve düşman iştini ve Arab ve Acem ve Romi iştini ama em êrî şevdû dikin bi zimanekî çew, bi zimanekî tûj, bi zimanekî nexweş. Ji Xwedê bitirsin naw. Ji Xwedê mirîşka odê avê vedixwe li ser xwe zor dinê. Heqû ji me re nevê bab. Guro ne tu bijnav gerîla reviya law. Yek hinkî de henî car ez çûm hinkî de li Ewropa de. Ne hûn ji nava hûn ji çi ye reviyan? Hûn oqus qehreman û şêrezar û mêr û mêrdan bûn. Hûn çima reviyan? Kurê min. He? Hûn çima ji çi ye reviyan? Bi Xwedek ez cana dixwazim bipirsim. Wek Kurdekê pirsim. Bi namûs milyonê min re nikar berim çi ye. Ez narim jî. Ez narim. Ji ber kes nikarim. Me re vê bevdûrê rast be. Min di jiyana xwe di rastî çekê. Dihate. Çek ez nizanim çawa tê xebitand. Dihate. Me re vê rastiyê bêje. Ne hûn ero çira wey hûn derevat dikin û firan. Tu çima çû çi ye û tu çima reviya? Teres. Teres oğlî teres. Ez ê werbêjim. Tu çima reviya? Birê te hêlkê reviya, tu hêlkê reviya, êdir hêlkê reviya, êdir hêlkê. Hûn fedî nakin. Ji ber wê yekê zimanê xwe qut bikin, li cê xwe rûnîn, bi axlaq bin, ne li dijî wan bin û ne bi wan re bin, hûn ne mecbûrî ji PKK hez bikin. û hûn ne mecbûrî jî bêjin bijî PKK, bijî APO, bijî Serok, hûn ne mecbûrin. Hûn ne mecbûrin. Lê hûn nikarin gotinî ji bavê min wan. Welat firod, Xapo, Türklerin yeğeni, bi şeref namus, di mala te di Kurdî nayaxaftin. Bi şeref namusa. Ne hûn dibêjin Türk milk hûn dibêjin ya, di mala we de hûn bi Türkî kes we bi Kurdî naxivin. Qeş ver. Cara çimiştê wanî zora insan der ya. Zora insan der. Em ê werin. Çi gotiye? Kê çi gotiye? Trump welatê Kendavê yani Kendav hûn dizanin hemû dizanin ama ez dixwazim dîsê vekim. Ev Misirê, ev Suudî Erebîstanê, ev Qatarê, nizam Cehr û Ziqûm e bana jêr dibêjin dewletê Kendavê. Yani Orta Doğu'nun ülkeleri me re werbêj. Serokê Amerîkî Trump ragihand ku wî li ser daxwaza welatên Kendavê ser daxwaza welatê Kendavê di kêliya Dawîd êrîşik yani kêlî en son daqalar öyle diyelim. Êrîşiya nû li ser İranê paş xistiye. Divê vê naberê de Tehran hem li kolana amedekariya îja hem bira bibexşînin xwediyê vê nivîsandinê di Kurdî de mesele çinkî tu neyê di Kurdî de. Çi heye? Çimkî. Çim ne Çîn, çinku, çünkü ne çünkü çimkî. Di Kurdî de ew heye. Hem tu neyê di Kurdî de. Him qedrî zana, him sazê wî baş. Misal yani. Ez tim dîtinim ser xwe hevala. Ez xwe hekî. Erê. Him qedrî zana,
ne başı? O hem jî birayê ne başı. Hım ne hem. Hem bi Tirkiyê. Ez ji wan bêj. Naha xwedê ve nivîskanê li min got derî bike bi her biçe hemelot Ere yani em dibêjin him. Çimkî te dî yekî got çünkü ne rast e. Çünkü Tirkiyê. Ama çimkî. Ser İranê pêşxistiye. Di vê naberê de daran hem li kolanê yani hem nivîsan ji wî normal hem li kolanên amedekariya şer dike û him jî dîsê bigot hem jî şertên dijwar pêşkêşî Washingtonê dike. Dîsê cevan û bibexşînin belkî ew rast bin belkî ez ne rast bin belkî ez şaş bin. Ji ber vana rewşa nivîskarin rojnamevanin yani ez weke dizanim em li gund mel Aqres li Mêrdînê me nedgo hem me digo him. Him jî babo him jî yadê yani ama belkî jî hem me em nizanim. Şer dikin û him jî şertê dijwar pêşkêşî Washingtonê dike. Di wextekî de ku ji destpêka şer û pêncî kes vê pêncî kes hatin darvekirin yani demek şer destpêkirî heta niha pêncî kes hatine darvekirin yani hatine şenliqandin yani hatine edamkirin vê dewleta terorî barbar ge em jê xelas nebin ez dexlê te min Trump peta wasistiran ser û bin bike yaw ser û bin bike êk bê of tov teres wanî bana din û îman jî insana neştin di li pêncî û şeş girtiyê han ji girava giştî hatiye destpêkirin. Li rojhilata navîn trafîkek kritik ya danûstendinê heye. Serrakê em ya Trump ragihand ku operasyoneke leşkerî ya nû li dijî Îranê di deqa Dawîdê hatiye rawestan. Welatê Kendamê xwest Trump şer li dijî Îranê di deqa Dawîdê talok kir. Hûn dizanin talok çi ne? Talok. Talok. Hani birisi mahkemeye gidiyor ya. Mesela diyor sen 5. ayın 30'una kadar gün atıyor ya. Türkçesi de var. Ben unuttum ama talok yani odur her halükarda. Yani işte taloktur. Leyat xwazim tişkî dibêjim ji were rastîkê bêjim. Dema min dest bi bername Kurdî kir min berê bi Kurdî bi tenê dinivîsand û min helbestê xwe karîbû bixwanda. Min helbestê xwe dixwandin. Ev jî rastîkê veya bizanibin. Ez xwazim ji wan bêjim. Min helbest dinivîsandin min dixwandin helbestê xwe. Lê ji cerga min dest bi Kurdî kiriye xwandina minî ev nivîsandinê li vir ez êdî tê dihêjim û hay dibim ku ez dixwînim jî. Ku ez yani min xwandina xwe jî bi pêş xistî bawer bike. Yani ev jî ji min bûye wek dibistanekê. Berê newanî û belkî hûn jî fark dikin. Gelek caran me tişta tu xwarûnî ama rast biaxive. Belê li gorî Trump welatên Kendamê yên wekî Erebistanê, Siûdî, Qatar, İmarat ji Washingtonê xwestin ku êrişê talok bikin. Ya talok bi Tirkî çi bû ya? Gün attı yani ileriki bir tarihe atıyor ya talok. Türkî nizam çi? Zeki tu nermandır? Zeki benimsin ya. Talok dane. Yani erteleme. Erteleme. Ya İbrahim valla dua Hızır hattı ya. Halal bir şeyler.
او ماردین همشریه ملبن ام همالاتی هم ماردین از اتها اشتر بیش از با قربانا گله کردم گله کرد او گورته کرده ولات پروری ولات هست برا وان اب جناب قربانا وان اما نه خاطروش و بخت و قروجی و جردوان و نه وانا بقربانا ننوکا ببن اشوار بیجم سرک ترام راگهاند کو ویجی پنداگونه ره و فرمانه وره دایی کو زبر هدیتنین دوام من به ایران ره پیلانا اپراسیون راوستینه گوتیه لیبله آلوزیا لحرما کم نبوی yani alozil harame kem nabı. Her şerru pepçunu gemiyu nizam hürmüzü mürmüzü böyle. Rebeberiyat tarane şerte khoy ye nu breya Pakistan'e zu Washington'e re ragan. Dibe naberede. Her çıka Pakistan'e naberiye bike hunduzanın senatörü Ameriki Reza Graham daxuyani da go باوريام وقت سناتور كي أمريكي وقت جراهام باوريام بباكستاني ناينة يا جوانا إسر حودكينه كي إسر حودكينه ونزان حودك شنو حودك لمردينه لكردستانه جتختا وقت تمسكا مرب شدكه وقت سينيا جتختا أو مرب جير لجن آجش كفر أو مرب آبا آب و نان حشا حزراوه آب و نان کوچکه دخه وی حودکی اوزا بابو کلمت بیجن وانا کوچکه سر حودکینه بلکه هونجی دزانه ده استینیم بیراوه از وقت کاله زمان داخل نه دبی وانا کوچکه سر حودینه ایجا زبروی آوی گراهم گوتیه باوری آوی وانا نای اما گراهم بگوتی وانا کوچکه سر حودکینه از دبیشه ایرانه داخوازا راکرنا جزایر امریکی دست راکرنا سر میلیاران دلارا سرمایه جمدی و به داوی کرنا زختن سر بندرا و دکه هر وها راکرنا جزایر اسرائیل لسر لبنان جی نوا داخوازیان دیه yani istekleri arasında ya da işte istekler لطهرانه آمدکاری شر لکولان پروردایا چکان ته داین مجور قال کریا سه چهار هفزینک دابون هفدوزین که هفته 8 سالی و کچا زخور ماساژ دایم اون چک بکارتانین yani kaça vasılı بانگامز جنه جهانی رهی از لهمبروان رزدار زبرگ دایکامز جنک الهمبروان رزدارم زبرگ قیزامز جنک الهمبروان جنا رزدارم زبرگ خوشکامز جنک او تشکیده لی همو جنه جهانی باشه وان خرابه وان فیلوزوفه وان زانای وان گنجه وان پیره وان بشرف و ناگزنن نکاجنا کرد اون چی بکن او شو مو چکه تاک تو فلان یا پزه دی جیهانه دی جنا یک امینه جنا یک امین یا پزه yani İran'ı vana şova çetken hatta nüviskar ki Türk bu vardı Türk bu Yunan bu nüvisandı bu şova dekin li paytaxta Tahranê supay pastarên dest bi perwerdeya çekan ji bo sivîlan kirin. Binêr merdana xwedibû. Lê gelekî deveran, li gelek deveran, bajarê deveran perwerdehiya leşkerî hatine ava kirin û televizyonê dewletê ji agahiyê li ser çavkaniyê kar anîna çekan diweşîne.
Yani امکان به شواد کنو از بس حیا بده پکی چی آرمان جواب اون زنه روزلاته نامین گلهوه کرجی داد کرجی امجی نوان امجوان علمینه تری لتری بنره رشته آنجی دبیجا üzüme bakar olgunlaşır tiri litri nere aji gotenik daha yaz ve karninim emci zwanin bu yani emne kure peygamberane şeref çıkwa Türk deravat kim kurji yok deravat kim çıkwa halane boş valat kodun Türk yani emci bu him bir amen araben farzın çar ne tev rojlata naviden emyek ki xaraptır biçi Kürt jiber devlette wan tüneyi لپاش مانا مانی جهلا درواد و شانتاج و سیاست و ورا و چرکس قشی زبرگ اوجی ام به دولته ام پیچکی جوان با اخلاق تر مانه بانا همو جیت بنید اخلاقی خوانده کرن او جنه پیر میرده مفیده ها تماشا کرد در خصوص کلان و هر که چک دایس دسته وان دبی پاکش بکن نظام وانی جرجوب تکه وانی زاد ما قین هاید شر به چک و سلاح تکر نه کید بجی دروات بری بو شر یکمینی جهانی بری بو شر دومینی جهانی بری بو المانیا فرانسا شر به راست به تفنگا شر کرد هیتو ستالین و متالین و والا با عسكر وبقوات وميرخاصي كرن لا ميتو اجانو وفرماسيون وتكنولوجي بفكر اسرائيل حمول لامبه طهرانه kamera خص بوها daha yani bu. Yapay zeka. Hatta askerim bizim Samsung televizyonu ve Samsung Sony ve Samsung net mal herkesin televizyon aynı. Herkes. Ev televizyonuna ve hammu tiştakaydık. Ve zani bu beya. Şeref ve nizani. Müjin zani. Profesör ki Alman derket ko. Yani normal televizyon tek tuşkal mala koy, oda koy, keyf var. Tu çava bıkır, tu televizyona koy. Süper beya ki. İyi şerri cihani قباقات مليون عسكري ما سري خوب مليون عسكري انا اجي دقوا شبشره تفكي بالا بالحق الناند دوان تو معاش دوان شو بكتر طيارة بعسكر دركتن او درون ايهان سيهان اذا نما لتشيني تانقي بعسكر تشكل تانك دارشر بعسكر ل ويل بكيني روني ميرك وبياباي زكايا جي بكوماندا تانقي تخنا باشر tank takandının demir memir çulu kisi var. Zibber ve ki züya veş kurdarı diyeceğim. Milyonluk askeriniz am ke haye. Viz gelir tırıs gider. Av beri bu. Hatta beri 5 sari. Nahat asker tünü ya. Sesit sesit o 5,000 bin at جيجي لمرام بالشرد خطيخي وحمو روكيت وفزات تجاري للسفيسرا اف روجنامه سفيسرا وتلفزيون وان بخون 350,000 بن عرض تبيزين yeraltı بن عرض كيد سواش الشرد او حمو 350,000 ديجا حساب الجمعيه نفوسها يسوش 9 مليون دركتي 9 مليون ناوي هر بجارتني جدها زياده ببي ويحمو والنبي برب قولينا او بياني فلان اي وقت من بياني نه بچ پاسپورت تا ببرا تو بياني جبروي ki vay askere nizam ordusu güçlüdür nedir nizam biner Kızıl Ordu var gottun Kürt mırca Rebeni Bankı'da komünist olmuşsa Kızıl Ordu beser bilin ne Kızıl Ordu aha Ukrayna doğru Moskova xısti 600 drone şandını 600 ha hündüre Moskova xısti Putin seri xoxarın
Şerri beri şer. Ez hatim de lo falan. Ev mür. Bebekti, kalleşti, teknoloji. Jiber belki bırak Kürt. Az Kürtlar bizim. Tüm devlete ordu mordiya netirsin. Bir şere bu çar habben besi ordu keni. Çar. Vakiti çıvar per bak. Bine ki mitgotin jî hevdar mutbine bine avana nal küçen vane İran'ın. Çekti deste wan bir avana. Video anca. Ne hacez on per bakın. Ya şesed malbat şesed. Nizga Hazari. Şesed malbatên koçber yên li Efrînê yên li bajarê Kobanê diman îro vegeriyan bajarê xwe. Yani ji Kobanê şesed malbatê Kurdan vegeriyan Efrînê. İro dahne sibê yani öğleden önce. Dahne sibê koma yekem ya koçberên Efrînê yên li Kobanê diman ber bi bajarê xwe ketin rê ku neh sal bû li Kobanê diman. Berî bi rêketina komê berî bi rêkevin rêketina komê rêvebera heremê a Kobanê İbrahim Mislin û hevserokê rêveberiya Xweser Kobanê Mizgîn Xelîl daxuyanî da şandeyek hikûmeta demkî ya Sûriyê cîgerê fermandarê hêzên ewlekariya hundirê ya parêzgeha Hesekê Siyamend Efrîn hevserokê daîra têkiliyên derve yê rêveberiya Xweser İlham Ahmed û şandeyek rêveberiya Kobanê amade bû. Berî bi rêkevin amade bû. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku di roja dawî amadekariyên vegera koma li gorî peymana bîst û nehê çelle pêkhatî. Her wiha hate gotin ku tê paymen ku payîn ku hemû koçber berî cejna Qurbanê vegerin malê xwe. Rêveberiya Kobanê ji spasiyê kesên ku tevlî xebatên vegera koçberan bûne bo malê wan bûye kir û diyar kir ku zimanê hezkirin, aşîtî, biratî, duruşma Sûriyeya nû. Vallahi hûnê me bibexşînin ew biratî miratî siktir kirin. Derew biratî qurbana çavê wan. Şeref biratî tune. Bira heqîqî bira em ji dêw bav kînin. Yek ji me devan çend pişta me de yek ji me şûrê me em nebibikşînin. Yek şûrê dikşîne de beçin. Biratiya gel. Ça acêb. İşte hani pîrekê me Kurda hene Mêrdîn mesela. Tişkî acayip ciwan tê ya. Tişkî acayip. Gitti be. Dibe wiş. İşte biratiya gel la. Wiş. Ji ber wê yekê ez hêvîdarim roj bi roj rewşa Kurda bi taybetî Rojava ber bi başiyê here û hewl bidin ku em baş bibin. Di vê naberê de dixwazim ji we re çi bêjim. Li Stenbolê, İzmir, Antalya, metropolê Tirkiye bi tevahî. Ez karim navê wan jî bêjim. Mesajên ji min hatine.
دبیجن داوا ما چیه؟ زمان مایه چما د مال خود د شب خود د مش خود کرد به ترکی داخل و ایک دبیجن جی استانبوله به İzmir'e ایک mesaj çaldım. Ben musta valla cana bin zaman. Şu hangi maani zaman malam azık dibijin. Le henik şerm dikin. Zixwa şerm dikin ha. Jihabuna xwa şerm dikin. Jihabuna zamanı xwa şerm dikin. Jihabuna dayı ku babi xwa şerm dikin. Babi şeval diye şeval şevqaq seriye. Avji li İzmir'e xwedê daye hevalê wî telebenin, moderînin, trolenin, trokenin ma wê ji ber bavê xwe fedî neke bêguman ew Kurdê wê çaxê ji ber bavê xwe ferî neke ji xwe tê mala ew Kurdê welatperwer Kurd û Kurdistanî ye ji netewa xwe hez dikin lê ew Kurdekî ji bavê xwe ji ber bav û dayîkê xwe fedî bikin ew ya jî bawer bikin şîr heram e an jî heramzadeyî mere werî bêjim karim çi wan bêjim kekno hevano birano heger em zimanê xwe wan da bikin em xwe wan da dikin em ê tune bibin û em ê bimehin heger heta niha em nehatin mehandin ji ber ne em çûn dibistana ne me tarîx xwe ne em zana bûn ne filozêf bûn em hemû şivan û gavan û gundî bûn debara me bi zarok bûn hinê gundiyê me ne pezêwana bû debara xwe bikin ne erdêwana bû debara xwe bikin bawer bikin ez war bêjim belkî hûn bawer nakin pêşeş pîrek mêrê wê û pêşeş zarokê wê diçûn çolê pilnexş hûn zanin pilnex çi ne pilnex pîvokeke pilnex çi ne wadê qaşikê wê diqeşê tişkî spî derdikeve tişkî xweş e ew pilnex bi seda dihûnanin pilnex dihûnanin dibirin mêrdîn difrotin dibirin mêrdîn difrotin ez jî zarok bûm ji ber wê ême me mast û qeymaq û nizam dayika min qeymaxê mas neda me dixist ser tepsiyê dibir bajêr difrot ji ber wî ez bawer dikim diş hûrik mûrik mane ne tewa Kurd me gidan bida me wîtamîn nedixwar kî ji ber wê yekê li dîsa jî em nemehiyan em wane tewa Kurd hey me xwe arî heya vê derezê hemû netewê de mehiyan di nava Tirkiye de Çerkez mehiyan Boşnak mehiyan Sûryanî mehiyan heta Ermenî mehiyan û Ermenî dewleta wan jî hebû ha çi bû bi taybetî jî dengbêj hebû dengbêjê ev rola wan jî lê ne ew dengbêjek ez wêrê miqala wan kir wan dengbêjê gela jî fesad mesela wek Şakir û wek Hüseyn û wek gelek ya navê wan ha nayê ser zimanê wana dengbêj bûn dîrok bûn dîroka Kurdistanê anî ne hinkî digo her bavê xwe heyfa bavê xwe helîne lo ne hinkî digo heyfa jina çê ketî destê mêrê xerab nizam çi mêrê jinike pîs dike kûçiklayê kûçik temaye bavê keçikê dayê keçikê jî hez kirî nekirî ama hev jina wî ye ev tiştikirê wanî jî belkî biçûkin noxtê biçûkin ama balkêşin tu carî min ji wan strana jî hez nekir ez ê devê xwe qirkat texim nizam heya çi ez ê te bikim berha gurê xwarî nizam tişkî bê axlaq û bêrêz ew dengbêj mengbêjek ji xwe wana ne dengbêjin wana mitrib bûn mitrib de çûn devê deriya lê lê lo lo hala çend tas bilgur bidin ew mesela ev bû ev hinek ava min e ez bawer dikim ev stûdyo ji guhert ez bawer dikim lê ji bûkê gotinê ra bilîze bûkê gotî cê min teng ew jî mesela min ez nikare xwe te bidim belê ez bawer dikim ka em ê dibir di
برنامه خو بقدینم از و همیه سلاو دکم سلاو رزق و پیشکش و دکم مالا و هزار جاری آوا هون نمجبورن بیس حیا بیس عتشی لزانا تیوی گوداری بکن لی هون گلک عزیز و گراموانه ام وی برنامه از خوازم نزم براستی جی پیر گل خوش بو پتر پیر کتلاوی دیسه خوش بو ایرو حقی کتیه او جی نورمال ساعت نهال ولاد 12 12 شوه مالا و هزار جاری آوا تام 5 دقیقه ام بحبرانه ون هر بجین سلاو رز و حرمت شوا و بمخوش و بمینید خیر و خوشیت حتی سوی به برنامه ده به مجارک ده به نوچنی و آگاهی خوش خاطر واسه بهوارو بقيرينم من به زونا